Dobar dan, dragi gledaoci, i dobrodošli u specijal epizodu Anđeline kuhinjice. U prošlom specijalu spremali smo gulaš u kotliću, a ovog puta vam spremamo još jedan klasik srpske nacionalne kuhinje. Danas vam spremamo kiseli kupus u zemljanom loncu i ono što najbolje ide uz kupus, a to su domaće projarice. Kupus je naravno domaće ukiseljen. I kada prve glavice stignu, vrijeme je da se zemljani lonac skine sa tavana i da dvorište zamiriše na tradiciju. Kao i u prošlom specijalu, glavnu ulogu imat će moj tata koji je majstor domaćih recepata iz zemljanog lonca, kotlića i sača. Kod sastojaka ne treba puno trošiti reči, dovoljno je reći po ličnom ukusu. Mi volimo da u loncu preovladava miris dimljenog mesa, pa ćemo prema tome staviti dimljene slanine i dimljenih rebara, a dodat ćemo i čiste slanine i nešto sirovog mesa. Od dodatnih sastojaka treba će nam 2 glavice luka, nešto aleve paprike, masti, biber u zrnu i lovorov list. Prvo ćemo iseckati glavice luka i propržiti ih kratko u rastopljenoj masti. Zatim ćemo dodati aleve paprike uz miješanje i kratko krčkati. Zemljani lonac ćemo obložiti debelim slojem masti. Kupus ćemo iseći na manje komade, a zatim početi sa ređanjem u lonac. Red kupusa, red mesa, par listića lovorovog lista i par zrna bibera i tim redosledom, sve dok ne napunimo zemljani lonac.
my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Na kraju ćemo sve zajedno preliti završkom koju smo prethodno spremili. Lonac ćemo staviti pored vatre koju smo prethodno naložili. S vremena na vrijeme je potrebno okrenuti lonac da bi se i druga strana ravnomerno zagrejala. Nakon prvog ključa naš kupus se kuvao još dobrih 4 sata, a pred kraj kuvanja vrijeme je da se časkom zamese projice bez kojih ugođaj ne bi bio potpun. Verovatno svi već znate dobro recept za projice, ali da pomenemo. 2,5 čaše projinog brašna, 1 čaša pšeničnog brašna, pola čaše ulja, malo soli i 2 čaše kisele vode. Sve to dobro izmiješati i izliti u kalup za pečenje. Peći na 200 stepeni 30 minuta. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, obavezno lajkujte ovaj video. Veliki pozdrav, vaša Anđela! My appetite. Don't leave me here high and dry.